Mi počinjemo za danas. Hello. Hello. Htjeli smo se javiti sa lica mjesta iz zapadne Slavonije. Mjesto se zove Velika, a ono što je bitno, danas u Zagrebu je nešto grdo tamo, neki minusi, bit će kiše, bit će snijega, bit će svašta nešto. Mi smo malo pratili prognozu i zato smo odlučili uteći u Slavoniju. Čuj kak mi brada nešto prisiće. Bijela brada i... I mi smo odlučili pobjeći u Slavoniju, u zapadnu Slavoniju, tu Požega i taj dio ovdje gore. I tu ćemo se danas pentrat. A ono što je najvažnije, sad ćemo malo presvičat. Presvičat ćemo malo, možemo i tu. Presvičat ćemo, u stvari nećemo, nek ćemo se ovako pomaknuti. Pa ćemo... Treba primijetiti temperaturu trenutno vani, u 10 sati i 2 minute danas 19 stupnjeva je vani. Na jedan trenutak je bilo i 20. Sunček, Evo malo čisto da se vidi, da nije laž. Sunček pa brada ti je osunčana. Pa da. Tek smo došli, tu smo na brzinu samo presvučemo šuze i krećemo u akciju. A ko je ostao u Zagrebu, neka uživa. Ostoje. Prvi dio današnjeg penjanja prilično je strm. Možda smo najstrmiji dio već i prošli do sada. A koji ide prema Veličkoj gradini, od koje ćemo nastaviti do današnjeg cilja, a to je vrh Lapjak. Jedan od vrhova na Papuku. Ovo što se čuje oko mene je opet vjetar, ali za razliku od onog vjetra na Pustoj Beli, koji je bio neka zagorska bura na 0 stupnjeva, ovo je sada zapadno-slavonsko jugo na 20 stupnjeva u plusu 2.12. Tako da je stvarno odlično. Pogodili smo super dan za super hajk, sve lijepo označeno, čisto, uredno, a kroz šumu. Tako da je ovaj izlet počeo odlično. Došli smo do kraja prve petine današnjeg traila. Jedan lijepi vidikovac. Tu dole kroz ovo grmlje se nazire planinarska kuća Lapjak, koja nam danas nije interesantna zato što je tipična kuća. A to znači da nema hrane, nema pića, a jugo je pojačalo kao što se može čuti upravo. Dobro, držimo se. Jedno malo smo onako u vrhu, pa nam je tu sad malo jugo jako, ali je toplo, zato što je i dalje nekih 18, 19, 20. Evo malo ovako vidika, upravo prema tom dijelu kod Puše jugo. Nadamo se da nam neće nešto nagurati u oči. A ta prva faza nam je jako značajna zbog ovoga do kuda smo došli. A to je Velička gradina. Ostaci velikog starog grada o kojem evo i ovdje postoje neki zapisi koji će sigurno biti interesantni za malo pročitati. Navodno priča se da je ta gradina imala 2, ako ne i 3 stambena kata, što je posebno interesantno za ovu vrstu građevine iz 13., 14., 15. stoljeća. Neki prvi temelji su čak jako stari. A onda naravno, kad su se Turci željeli baš udomačiti ovuda negdje, onda je postala vojna postaja. Da vidimo ima li tu što unutra. Dobro ga za vidjeti. Da. Vidi se da je to bilo jako veliko, jako debelo. Makni se draga, ipak nije to baš 100%, znaš. Debeli zidovi, ovdje na ovom mjestu metar i pol je zid.
A ovdje sa Veličkog grada, s Veličke gradine se jako dobro vidi i kamenolom. To je isto tako čuveni kamenolom koji je izgradio generacije hrvatskih nogometaša. Pa vidjet ćemo, zna li se nešto o tome. Kako smo već neko vrijeme ušli u crnogorični dio šume, mislim mješovito je, ali ima jako puno crnogorice, skroz je fora što u stvari hodamo oko tepihu od iglica. Ovo su sve borove iglice i onako tepih borovih iglica i na njemu nešto lišća. Ekipa koja održava ovu stazu stvarno se potrudila. Sve je zaista lijepo čisto, markirano i sve je super. Između ostalog, cijela ta staza prema Lapjaku je poučna staza, pa čak i dalje od Lapjaka ide. Jedino što ovdje je ovaj poučni dio staze malo lego na pod. Pa onda priča o šišmišima, koja kaže šišmiši, naši mali leteći prijatelji, je malo na podu. Ovo drvo na svašta liči. Što smo se zadnjih sat i 15 minuta zajebavali smo se. Sad počinje prava stvar. A i ko se zadnji smije, taj se smije zadnji. Malo je počela i kišica izgleda. Čisto da nas raslađuje za vrijeme ovog uspona koji nas sad čeka. Došli smo na Tauberove stijene. To je nešto neposredno prije Lapjaka. Od tamo dole smo došli. Evo šefica se još probija. To je otprilike tamo dole. Još tu imamo ovi par stijena za prebaciti. I onda iza njih negdje Lapjak. Ali prvo moramo preko ovih kamenčića nekako doći. Ajmo vidjeti što ćemo napraviti. Vjetar tuče za popizdit. Moramo se obući. Imamo ove naše windbreakerice, a koje su usput lagano i kabanice. Jer je počelo sad jako pukat. Jako mala kišica. Moramo se malo povući. Dragi slušatelji, poštovano pučanstvo, eto nas. Možemo biti bez vjetra, ni vjetar bez nas. Eto ga, na brzinu smo se obukli, dobro izgledamo. Super. Nema tog vjetra ili kiše koji će nas zaustaviti. Idemo dalje. Bićemo Mi spremni. spremni. Eto nas i na samom vrhu Tauberovih stijena. Evo i moje šefice. Bilo je ovo veselo. Lijepo. Samo je sad vruće. Eto nas. Ovo zapadno-slavonsko jugo dere i dalje za umrit. Ali ono što je najvažnije je ovo. Pogled s ovih Tauberovih stijena je strašan. A mislim sad ovo jugo i ta nekakva izmaglica, oblaci i svašta nešto. Čak ovoga puta, koji puta je na mobitelu bolje nek što vidimo ovako jer ga osvijetli. Sad mi vidimo jako lijepo sve oko sebe. Lijepo ovo sve izgleda. Možete biti na videu na kraju. Jako lijepo pogled. Trebalo je biti više sunca, ali očito ovo ludilo koje je tamo na sjeverozapadnoj Hrvatskoj već dolazi i ovdje. Evo sunce se ovako nazire lagano gore. Trebalo je biti daleko jače, ali što je tu je. Tamo, po ovim tamo kamičcima i tamo negdje dalje, bi još malo trebao biti sam vrh Lapjak koji nam je današnji cilj. Evo još jedni žigići tu. To je taj koji nama treba. I eto nas. Mi smo već počeli zbrajati di su žigići. Stigli mi. Ovdje nam je očito ovaj naš trokutasti koji nam treba.
Vidjet ćemo ima li još koji tu, možda u ovoj kanti. U svakom slučaju došli smo, ovdje piše vrh Lapjaka. Svugdje piše vrh Lapjak, ovdje piše Lapjaka. Sad što to znači, budemo vidjeli. Kao što kaže, nije ovo ni približno najviši vrh. Ima tu jako puno visokih vrhova na Papuku. Tako da u sljedećim mjesecima ćemo Papuk relativno češće posjećivati. Naravno, pitanje je što će sad biti s ovim svim kišama i snjegovima, ali bit će još puno posjeta Papuku jer navodno ima jako lijepih lokacija. Sam vrh ko vrh kako je i opisano, nije ništa posebno, nema nekih lijepih vidika. Ono tamo sa Tauberovih stijena je uvjerljivo najljepši vidik. Ovdje samo onako za brzinske odmore nekoliko klupica od trupaca i to je to. Evo nešto poučno i o mravima. I na svakoj toj poučnoj ploči neko se potrudio napraviti ovako neku animaciju u drvetu. Ovo je očito kak mravci žive u svojim rupama, gnjezdima, mravinjacima. Spust s Lapjaka vodi dalje. Samo smo nastavili ravno. I sad smo u totalnoj nekoj fora šumi, znači skroz različito nego ono s one strane brda. Očito je ovo sjeverna strana. Dosta je i vlažnija, lijepa šuma, čista. Isto vrlo ugodno za hodat, a nema više onog ludog vjetra ko gore na vrhovima. Ovdje je sad već skroz ugodno. Draga, što kaže raskrižje puta? Idemo desno. Tamo kaže Jankovac i Nevoljaš, to nam je neka od sljedećih točki, ali ne za danas. Danas to više ne stižemo. Po Šulerovom putu 40 minuta kaže. Da, eno, Velički grad, od tamo smo došli i iz Velike smo došli, tamo nam je auto. A vraćamo se kružno, pa ćemo iskoristiti ovu stazu koja se zove Šulerov put. Jako su se potrudili, fakat ovi iz ovog i tog parka prirode, Papuk i ovi planinari baš su se potrudili. A? Ima stranicu da ima piše za isto Pa ima i park prirode, ima svoju. I ovo ima svoju. Gljivice. Eto ga. Dočekali smo i kišu. Očito to sve što je trebalo biti večeras. Neki sat vremena kiše, pomaklo se malo ranije. Eto nje već sada. Čuje se, evo. Da. Kaže stara bukva. Stvarno izgleda staro. I još jedna poučna ploča. Sad ne znamo da li je ovo u stvari završna ili je trebala biti početna ili što god. Neko se potrudio napraviti ove male znakiće, makete, objašnjenja i onda to staviti na ovako nešto. I mi smo upravo ovako i napravili džir. Znači tu na početku, evo ovdje dole, gdje je ovo žuto, gdje su ovi kao bazeni, tu nam je auto. Išli smo ovom lijevom prema gore. Došli do vrha, produžili još tamo ravno i sad se spuštali evo ovom žutom i sad smo očito tu. Još malo sada cestom, 5-10 minuta i vraćamo se na početnu točku. Pred sami kraj današnjeg hajka naišli smo opet na neku kapelicu u šumi. Fora su je napravili tako da ovo drvo prolazi u stvari kroz nju. Ludo. Onda još nekakva kapelica. Šta je to? Aha. Zvono. Ajde draga, ja nisam uspio na Svetoj Geri, odnosno uspio sam kasnije, ali nisam uspio za snimak. Da li radi? Ali Nema klatna unutra. nema kuljaca.
Nema tuljac, jel? Nema klatna. Niš. Ništa od vonjave. Ićemo dalje. Jako lijepo, baš lijepo napravili to. I vjerojatno na samom kraju, nakon ovih gore kapelica, pronašli smo i ovo nešto što očito održava park prirode Papuk. I jako je lijepo, kamp odmorište Duboka. Ima nekih objekata, očito ima, tu je kao neki glavni objekt. A onda je tu napravljen cijeli adrenalinski park po ovom prvom dijelu šumice. Evo ovdje je kao neki prvi stup s nečim, pa se vidi sajla koja prolazi tamo dalje, a neke povučne ploče su one dole uz potok. I onda tamo po ovom drveću onako su dignute eno i one mreže, mostovi oni klimavi. Moglo bi biti jako, jako interesantno. I stara, kaj ti veliš? Ono, ko se zadnji smije, zadnji se smije. Smijali smo se njima da smo mi na plus 20 na suncu, a oni u minusu, a vidi nas sada. Pa toplo je i dalje je toplo, samo što pada kišica i bilo je jako lijepa priroda i lijepo je. Pa ne smeta nam kiša. Meni super. Ali smo opremljeni, možemo ovak do prek sutra. Možemo u Sibir. Imamo još mi slojeva za promijeniti, imamo mi još slojeva i za kabanice, imamo ovo nije ništa, imamo mi kabanice Imamo u i rukavicima. duge gaće. Imamo, Bude trebalo. imamo duge gaće, dugo donje rublje. Sve. Aj bok, vidimo se sutra. Bye.